3,000 tifel u tifla qattaw il-vaganzi tal-midterm tagħhom fi spazji miftuħa wara li ġew organizzati diversi attivitajiet fi proġetti ambjentali. L-attivitajiet li ġew organizzati minn Project Green, Waste Surf u Ambjent Malta kienu edukattivi u għenu biex it-tfal qattaw ħin ta' divertiment waqt il-vaganzi ta' Novembru. Il-ġnien fuq il-Glaziz, l-Eco Hive Academy u l-Busket ħadu l-ħajja b'attivitajiet bħal craft, spotting, kant u mużika. Permezz ta' taħlita ta' stejjer fuq il-Blue Lady tal-Busket, il-bellija u attivitajiet interessanti bħal Glow in the Dark Slime u lop interattiv dwar l-ambjent, it-tfal mhux bis-seta waqgħat tawħin ta' kwalità mal-qraba jew mal-ħbib tagħhom imma skoprew spazji ġodda. Għal uħud minnhom din kienet l-ewwel darba. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli spjegat li b'dawn l-attivitajiet komplet tingħata l-ħajja lil dawn l-ispazji miftuħa sabiex aktar nies isiru jafu bi proġetti li qed jitwettqu jibqgħu igawduhom.